O folo fa talo fa tu sabo lo fa so ko dei vanga o le fia fi ina o 5 minuti wa te nei le July 5 le tau fa wa Bluwave TV. Ai mai se o le proklame Tautai A'e mane manuia fai volo tātou o tiro. Tautai A'e malo, Tautai A'e male fia. Ia ai mai se fo o le anga le lei o lo tātou ma tei sili le langi. O fai se o mea li o kakou vala. Ia o misia fo ia ona o tava ia tu ia tou komeni e mai si o tou lava o tou lima madua ia o tou smiling face ia o emoji ia o isi fo ia kau ai mai kua male loko ika e o ia lea ia o te fia e o folofa ma faatalofa ma faafera ia tu ilo o tou pa ia malo o tou mamalu Samoa o oio lea tunu tofi o le tunu ue pele le loto a o le au tunu ue au talanga tā. Ioi. Ia mamalu mapa ia o Samoa manatu. Ia tulu na ia. Pa ia faa le atunu. Ia e mai se fo ia o pa ia faa le malo. Ia matua le tuu le fio le au malu le malo Samoa. Mare masiofo. Fio tā maainga rangate leo sui al fono sui tofia. A fai foi o te tala loa i le fionga tamai tai pālamia malana tai inga o le fai ngā malo lo tū i le foi. Ea, tu launa le fio le sa whapito, fionga e fia mea naomi mta afa. Fio foi le sa ole ia tuala o i o le sui pālamia, ma le mamanu o le kāpeneta mai minista o mta ngā luenga te itasi le malo. Ma minista langolango, e mai se foi o whaululunga o so o se mta ngā luenga lava le malo se ia o lava se tangata fatoa a matana nei. Fata lofa mo folo fantu I mamalu ia fa ale malo lu tatou tino. Ia tatou afe mamalu fa ale anga nuu. Ia tu lona la le amata mai malai tele malai tafunai. Fa mai o malai o le toto o malai o le manino malai o le vavau wa te waitu ma le tau tangata. O folofa ma fata lo fatu se ia pa ia fili ma pule tu. Ele tupua na io tawilo ai manu o malo po le vau tupua. Ia o ina fo ngoto I fo ile la ile na fa so ngo ao male te folasa. Fa talo fa mo folo fa antu e fusi ai le fa o malo o wasa mo. Sa mali to am sa tu pua. Io ai mai so ai nga u malava e tausi e tu wai matangiolo. Fa le polu tofia o lantu no le tu ta faitia ma tu ta faitoa. Pola pui nga lava lea pola nga fa tausia. Tu mo ma pulo I tu au malan tu wai nga le dai ma le va o fono ti. Fata lofa maofo lofa antu a siata le nei fo I vaenga o le afi wo o misia o tou. O misia fo I le tātou porukalame, o misia fo I tātou tala malie, ma tātou tala oto ma tātou talienga. Ia wo o misia fo I le koukau ai maamana tou tou ola Mara kousa o nga whaiawa o ilungo o porukalame. Ia ai o fuafuanga lava fo I faale ainga e ngā te lea o ngā solonga o soi fuanga nei. Ia ai fo I le teimi e whai eima e whaatau nuu o tiu te faale ainga ia me se fo I o faale vela vi wai lea ngata e tiu te ma whai vora ngā luenga whaasaralau. Ia a o matai tausi ainga fo I a wā. Ia le pola pui inga o le mamalu o ainga. Se teimi la o ila utala I le mafuanga ngau epse nai malitato visenga. Ina nei fo yaso ai o te fia faatalofa ma o fia a fa malo atu ia te o to o malava o mamalu la fa malo ma mamalu fa le nganu e fa matua le tu ma fa tilo lo mea e mamalu fa le dala le lei e o nga to tonu ai le apo tao o Samoa au wa na lupe fa lele o ana taulanga soifua ia fatu lo la I fio yo le tala le lei. So o se fata faitaulanga I so o se tala le lei I so o se ekalesia kerisiano o te le ta winantu suafo ekalesia o malava I tutonu o Samoa ai na ona o fa beantu o to o malava fio yo le tala le lei o ila toua fai mataulanga a ainga lupe fa lele pa io I tu malo ma fioanga fata lo fa mo folo fatu asiata le vaanga o le fiafi. Malo afua ai la o maua. Whaafitai tatalo, whaafitai ana bongi, whaafitai le launga ina o le upu o le dua. E do matau ina ai le aso ma le aso a wane sāvalinga. O amai. O te fia whaatalo whafo I le usu ngā whono le metotisi, koniferanisi wa whaanga soro nei ma amatalia. Ia I le laumua I whaleula. Ia, mai se foi.
ia o tūlanga o au te tele mai tau watu, ia me se fo nisi o tātou wanta ma o tonga mai Samoa. Ia o aso a ngei makai minge e wha ngā soro rot konferengisi e esele, e tele ai luta fia ta te alu iai, tele fo ilantou e o e whaalongolongo, e o e usufono, ia e o e, o a uma tūlanga. Ai fo mai si hoku mō me makai kōrua i meia. O le alama le tua o patatua. Ioi, ia maua se mea o ngā, ia e sili o mea uma, ia wao ia toi liu wele tō whā, pa io o te itai o le kalesia, ia te fono o fionga i sea, ioi, ma nea whasinoti, mai nei whasinoti e sese, ia e tau au whanga uma i tono o lo tānta wuturu o i Samoa, le lei foi le tūlanga o le tamau a inga, le ngata foi la o tūlanga foi le no tūpe maua, le ngata o nai pisinisi la iti, ia walanga a uko va akula malanga ke kelengei. Ia ua te atu waso ia pei a ngā solo se fongo sa e foi le pei sa uti ma le ito tele. Aro kei mila ngei ile lautele o le kalesia ma tūlanga o le whaatala le lenga walu wai so se kalesia. Ua tupu maola le ngā ruenga oka. A o atu la matoe a fio atu i Samoa. E pengifiki ia kuale au ave taxi pengifiki ia le au whaakau ula o mea uma whapena whai pisingisi naiki. Wa fo ilanga o le la atu e se saa antu le tamau ai ngai le ngati ona malanga atu le atu nuu mō fono tanga. Ia ai langa i le whape oku anga popongi oku kua i tau mafa ma vaenga uma whapena. Nisi a fo i atu no fo i hotels ma vaenga whapena. Ia o le atele fo iso na toi wha fo i le tamau ai ngai si o tanto utro. Nisi o e kalesia. O le fo i usuia le fono tanga tele a le worship center. Iwe, le whanga solo fo i tono o Samoa. Ia, whatalo whatu, mau folo whatu. A whaifo ingi si o e kalesia o lo o whaia la tōsu ngā fono le teibile nei au le o maua le whatalo whamad proklame. Ia, whaamaru nua tua le maua ai mole atolo whaanga o asia taman proklame te oto umar livanga o le afi. Ia, tātou o maila ia ilantou o lo o whaepa whaava asavili rungo le tātou proklame. Ia, ai me se foi o le palenga tautai e sauni a leanga le ne fiafi tātou whaaftai leanga le lei o le dua. A talo whātua i le tausala po le tō fine ia hana matautia. Iyo, e matau aina. O kang whamaka o kia li whai o iyo e, va aismet. Ia le mafuta mai le manga o le afiafi. Mai sa sungat whawhianga inga ia pasta Ioane ta mali i le pua. Malo lava o le sai malo le whātua le manga le fiafi. Ia le tau whamatamua, anai e noka, Fraser, ma le tau mawhtaka le rewanga la fiafi, mata lole, whape fo ilasi au uso ia wharuti levi tavu i le mafuta mai merepone au Stalia. Mai se o le whale tua, alofa te lea duru tēnā matua, ia mama po nana lima lau, ngasu tavu i, a rona le mafuta mai fo i nai merepone au Stalia, me se fo o tua whawhine mauso, mo le toro whanga, a sia tabar proklame, le tau te iae mo o tau umala vele rewanga o le fiafi. Vaonga tasi, Faletano ai whaaftaile mafuta mai le loi Christchurch ara ngata ilea. Mati le pule whapea fo ila pe pine a Navy ma le totele o tau. Mororo Pati, whaaftaile mafuta mai le nevanga o le afiafi manisi o tātou John Leslie. E fia whaamawina fo ima momoli atu o uolo whaanga. Au kere iaru le lo. Sei e yeisi vaenga o te fia whaamalu lua tua i lava i rungo le tātou porukalame le nevanga o le afiafi. Nanga lotu vai atu le mafuta mai se uso le fionga anu o li tia fono. Ma le tātou kua bags grew. Now, I must apologize. O le wha moe le sa lo mai le stona ina te ania o le tātou puni ala va. Ia o se wha moe wa leva fo ingo o ka penga mai ai. Ia ui o lea. Ia e pea no tau whai atu se tala le amatanga. O au whatu afo i meira loi Palmerston North nei le dai au. Na mantou tu va atu lava i le ase tofi na te ania. Ia ona o le maliwa si iyo mantou ainga fo isa fenga ia ina ia tai ala atu sila mai rungo e ficha tu lava o fai fai tsautala le lalalia au te fa malulu tu wai si uso le fionga no litia ma le fale tua ia a mesho le tatou kwa back screw ia ta mo le tatou so tainga ia wale mo wai so wa vanoa ia ai e fatau no ina ile fa mo ia ono le malanga tu fo ila lo i Palmerston no file vala au ale tua i tasi fo e uso o se tau songa i whasi no si o lua. Me se fo si o mantu ainga. Ia, le nala na fuaio na tu vātu e mamau ari le me whape wika i kau Palmerston North. O se mea laka mai, ali e koe kikia u mai le aso o aru ka vali.
A talo fatu lai le sunga le whaafia inga i a pasta ne mia sunga le toina. Reverend ne mia ma wharetua ia matalina, Pepe. Le mafuta mai le Lord e kalesia VOC Palmerston Nofa me se voi lale awari whainkai o whaamantua inu ma funga. Ia, mai se fo yo le tina ia Catalina, ia. Ma le to jele o tou, lofa te le tu fo i le fonga o le kalesia, te le inga ia a inga e whao whaleanta ma le tausi. Ia, po le fionga le matua ia tau i ili ma le to jele la vo o tou sa tātou whailoi. Ai, o le ese wha mauru wha aftai jele le se uso ia li a manaya Lorenzo, Kaisara. Ia o ngō lau kama lea e. Ia por sunga i le ua se ei mai le tātou loko poa te mo o taura. Kama lopo le le taimita te tapa tuai. E se le mana i o se uso ai tali manao. Whaaftai lam whaamawina le anganga whaaftai tele ia i se uso le tofa ia li a mana ia Lorenzo Kaisara. Ona o le mawhaiona ia kawaina lea vaenga. Ia, mata mai lava i video na tu inantua le tātou kua pekse tu sa i or konseti ali. Puni ala vaa manisi o le au whaafia pio le uso. Ia, Junior Vailua, na ngante lea o sai a Frank Sola whaapea fo ikini ai, ma le to telo nisi na whaafia lea fiafi. Ia, bese fo le Mount Malaka Band. Ia, se uso ia fiu tala paunga ma le lantou au whaili, mo moli le wha malo ma le nganga whaafia teitele. E tu sa i o lea wha moe. Ia, ele umai le whaiaso le tua. Fatalo fai le tofa i se uso ia o le tofine le mafuta mai ina i Ausitalia ia ma le tautonga te hanso tanielu ia me se fo i o Ioana masiona ale fionga ia lupe matasila le mafuta mai ina i Brisbane i Ausitalia se uso ia le fionga ia tofa pop ioi no wola le mafuta bel divanga le viavi mo le tolo faanga mo le uso nga telea ia le fionga ia afoa le sama tu mafuta antu ia tuilanta vau Bolivia le sama maletino le sama tu mafuta antu fa moi le lo nga tele sunga fa fenga inga ia pasta tanga lo fa tu pusef para matu au malanga antua ia o mato foi mai alala ia ila lo i Palmerston no flesi au vaenga John Fisher tai liga mo to umarunga program ma lo la vale ona sa ile vanga ora viafi ono o le tātou teimi, mā nei ai o nei tātou mata upu te fia whaasoa i lunga o le porokalame. Ai se i o tātou o atu mua lava he whaamawina le ngang whaafte tele i tātou major sponsors le Tasi Market. E tu sai o le whaawawina pia o le tautua e lango sua e le tātou porokalame o le Tautai A'e i lea fiafi ma lea fiafi. Mori whaamalo sunga le whaafenga inga Reverend Tole. Fua manantua le nāua tu upa atu i Samoa le sunga le whaafenga inga. Stable le fiafi. Ioi. Ia awa fo ile awina mai o tātou containers e lua mai Samoa tātou export. Ia awa fo ile toi tulu ino le tau mawhai tu tonu la vosi o tātou wa tunu ini usile nei e tau wana mai ile au nanga a le Tasi Market. O kako ufi o tātou whai Samoa o le tele o le talo manisi o mea mata uma taamu lea o le asau tātou containers e lua le whatulanga mai le malanga toi sunga le whawhenga ngai Samoa. Pacific 40 but a for voucher. Now, I must say this. Out tato ya ile langolongo sua le Pacific 40 but a for voucher. Ya, fa mai sele nga le tua le fionga te mai tai pule o le Pacific 40. Ma le talo for voucher le fionga ya falute le au pepe junior tala ilene. Ya me se fo le fionga ya le au pepe. O sia usua tau ilungo le nei porokalame me se wasonga fuata itasi tala o ta alonga. Iyo se uso a malola nga awe fia sa wirunga a malo se awe kapua ye fia sa runga a fa ya inga ke fia vidi o yo lea ya o so fa pene yo le foka ufo mai ya usa manto ile lolim iyo ye manto maliu ela ngona ila la ngona fa no so fa pena ya ai le ya fo ile te tupu mai yo tu langa fa pene ya o lo tanto mau le to vai le tua o tanto malu ya o le tua e pe se tasi o speciale e fakasa malu pe mau ya o le tua ya fa me se le nga le tua le fionga le ti il tamai tai pole le Pacific 40 ya fionga le tua falu te ona vala o le tua si ona tua a si ona tina le fionga ya suluama po le fionga ya se yafi ya va auli ya le ua ma ua tala ua wala au yeilo na matai ua lewa foi wa tausanga o palefia ngai le tina ma tūlanga i ngase le tautau lia le fala ma le apulupurusia i tofanga ia o tangatai malamalama le fina ngalo le duo tangatai malamalama i fōlaunga whapenei
e mawhai ona whapea mai le si au whai whaatō whala inga. Whaafitai le alofa o le atua ua mapure tina o le ainga. Ai pēr no whai atu. Ia, o la uai a au. Whamai reu whamalo si ar whawhenga inga. So ngai a pasta whala le sa whamalo si la lole. Si a mantou le maliu le na mantou iei nei. A wā o lo uoti o lo manuia. A o lo uola. Wa ia ke riso. O ka oka. E ele teimi tātou te tala noa le upu lea o le maliu walanga i le anga nuu marfa Samoa. Tasi lea upu e ave ile tala fui le wamala ia si a inga lea. Ia. O le upu lea sa ave o ma ona po nei a tupu se maliu fa mai. Ia o le malaya. Ele o se malaya fui le tūlanga mala. Lea ele o le whauinganga. A o le whauinganga na le wha Samoa ina. I le anga nuu lava ia pe a wha pea ua maliu se tangata o se a inga. A o le mangingo i ora kala le kusiva mai, o lo uoti, o lo manuia, a o lo uola, o ia ke riso. Longo winga, ia a mantatu le dea sona wane to fa ngai nisi le nafo i upuma, ia ai ono fa to fala inga ngai ko inga ngai inga vai keimi. Ia ona ua tupu a o le mala le mele ua kupu mai, ua fa le tonu pai malafai. Ia ai o se fa manuianga lava, a wala wai a o le tua. Talo farfio ngai sau a inga, tolo fau mui mai se foi, ia. O le wharetua, to wha ia le vau mau to umaru al proklame. Ni vanga o le fiafi. ColourShop sa ngā tailor mo te Samoa Service Stations vai tele, whaaftai tele li tau lango sua i le tātou proklame. Na ona tātou atu ai le malolonga. Foi mai. Kako aku i kako update. Manai a yo si vaenga le au te fia whaasoa. Mese foi. O nisi o tātou talau to oto. Mo le whai unga foi o le vaiaso sa whenga iai. Pea mai a tātou whasalong wha business nei. Talofa lava Samoa. O le o tau no mai fal o loa le Tasi Market ni usila nei e tantu o loa o mea tau lima SS mai Samoa. E pe o fue ma to launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furumua fa pea manifo oti. Maleano no ayo nisi o mea tau lima SS te filifili mai ai. Mau fo ia tantu tau mafa SS mai Samoa e pe o ia. Ula mafe. Fa pea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Wow. Go guy makes the eye. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị phạm rồi mà lunch mà đâu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Chị Phạm mua đi số đi. Yeah, okay. I don't have a lunch alone. Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. Do you have the barbecue, please? Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. You know how much I love you? No? No. TV, bese foi o programa o le Tautai A'e. Mara manuia fai wasi tanto o tiru nei vanga o le viafi. Toi fa jalo fa mo follow fa tu afa pe o le fato a e omi mai rungo le programa like love and share. Fa jalo fa tu se o to fine le fionga a fonu ti misileti. O kire o mai lore le ilanga o ke o vai ku pe le fa manguia se sia oi. O tele lo polo wa soifu. Ua matua i o tapisi lava waka kaule updated te lo menu ngone ta o social media. A fa pe o lo wasa soifua po la soifua show o sia u panipopo. Ia fa manuia antu lo wasa soifua du ngon por club na Tautai A'e le vanga o la fiafi. Ia o le atua puli tele toi tunu inisi tau sanga. Ia me se fo i o le malosi fa afua leva e fa tau no wai tiu te mawhai varengata. O le ekalesia. Ia o tonu o le fio anga o tofi ai o lua e le atua. Fa talo fa fo i le to telo nisi o tonu ngol tanto YouTube channel. Ya o tito fo i me asika ko mo ka update. Now o le ua amatalia le tamiru sanga fo le wale to Tri Nations a ua Four Nations. Tamiru sanga le fa va malo Africa, Australia, New Zealand ia ma Argentina. Le la sa amatalia weekend le na te nei anafi. Tala malai ai le o le talonga i le va vea o le asosa. Po o le afo le tolu le va vea o le sa. Le sa tala malai mai ai au se talia ma le au ma losi mai Afrika. Okay. Lala le wo fio so le wo e kering ma ko me fe ma tu tali ta longa po fe o ye.
ai o tau sila mai mo le na talonga o le ke le o faale lenga na faale le Eddie Jones ia la le faale lenga nga yai yo le na mo ai le tai na mata ayo ele le na mata pe fo ali mingu ke ai squad ia Australia fa pe o matangata le ila e mo e true story ala ia e muri ani o ai na yai fa se furu ma le dolu Africa ele se furu ma le lua Australia a fa pe ke le mai mo le talonga le mo ke ronga available highlight lungo YouTube matulanga fa pena pe ale subscribe ai o te fai atu la utala a fai o le ta alo lea Africa o le a matai malualu ai lava e fai ngata te lele o mai Africa e fai o ka ngaka pengi sau ai e fiua ka pu ele palalasi a o le malo losi o tangata i tamo moi mana ia fa mo ale nai Africa o le au Australia lo no winga o le ua tala malai i le fai ina fa mo o le tau mo fai ka mo al sunga ya Eddie Jones ona so o le talonga le o lo bleki po le au malosi e New Zealand ia ma le au mai Argentina o le ungo le talonga fa se fulu ma le tasi New Zealand ele se fulu ma le lua a Argentina ia ai man of the match ai fo ia Jody Barrett o le kamikiki o le au malosi mai Wellington el Hurricane tele fo i tu singa ba tu fo i wa tele fo i le fai kau kara so o le li o Jefferson ia mai se fo o si ana ko mengi le nga fa mai wa tauna bench el sunga ya ari severe ia le ala na matua fa ali ari severe le tulanga na ia i le talonga ia e uyo le ia la fo i le finanga lo yo stama wingi lo al o beleki a Jefferson e fo i tu le lei e wasn't meant for o tele fo i tu singa ma fo fo makala le anga ka o fai sikama ai ma sia ta tu sa mo ma Pacific ai e sila to ele ia ma se le anga o le saunoanga o le tu o la natala kama fo i le sefer ka ko kama le anga ngarua ku ai ko ngapi o le alu le ai mo o mia se mamafa awalanga o le tala moni lava a fai ora ko inga male o peleki ia fa aftawia o Africa ia ta ilo ia ia uyo lea o le unga na talonga vai aso a nga fu nei por weekend na sau nei ta alo ile o peleki ma Africa e Mount Smart Stadium i one hanga ia averu ai nga fa ka so ticket io ta al fitu talia le talonga mata ina le asa uni lo peleki ia fitu ai male o Africa ona so ai le talonga Australia ma Argentina e faia i Australia ile a foleiva ile fiafila vola stona i a sau nei nisi nao tanto tala o tanto talonga ia le ngatala ile o le ua filifili mai ele au le moana Pasifika mo le tausanga fou le tamiro sanga o le Pacifica Super Rugby o le Super Rugby Pacific le ua filifili ai ia le tofa ia whaalongo tana umanga e avea mawhaia o ngā fou a le au o le moana Pacifica bakakago bakaya se ele le yare sa o Pacifica e se ele le yare sa o Pacifica ale o se Samoa o se ko ngai coach le au o le moana Pacifica ele le e ko ngeki le le i la ngona o winga maanga tamata alo ai misi o le amio o le tasi o vaenga la walunga ile le ia te ul to finga le o le sunga tana umanga mana tuofo o kamarange ele le o langa influence i players fo i ele le ia for the likes of Sonny Bill Williams e o fai ko e punga mar kamalo Sonny ko e sau fa fu i le awole ma fo tangata le ma fai ona ia winninga mai loto tangata tamata alo le le la fo e ma fai ona o mai e ta alo mo le au le tatou moana Pasifika na disi lana o vaenga tala o fo ina e me se fo update o tatou tala ta longa tau fai la fo e tu ina tu tonu o le tatou taimi ai tatou tele i o atu ina ia fai le tatou fasoa i le nei vaenga o le afiafi o le tatou mata upu te mana o tau te fasoa me se fo riso update walau walunga mai ai Samoa le tele o le mea mata le tele o le tamao ainga ia me se fo yo fu o fa ele lenga e te tonu o tatou o te ro vi lenga le yo le tua walanga o le a wa kele ai nga feko ai mana tu fu ile le fa maisi makiva fa maisi wonge fa maisi
waka o le tele io na vaenga whapena. Ia a lea la na tau sila mai le whaila atu e tau o vatu lunga ni so tātou wanta. E bese foi o tonga. Po moli le whamalo malo o ngang whafte tele le tō whawa ai na forsa po le talenga ia fuatia va ai na forsa. Tu sai foi me tātou timi Samoa. E tu sai foi o le tau a o mai ngau nei nisio vaenga ia ua foi le whaanofo le lenga. Walanga o le upu mongi le se whakura ukala. E ia le sita mama le sita nai o ngō soilonga mai ma popoli. Pea au mai kala fa penge uonge ua makikiva ua fia ai ua uma Samoa. Ioi. E ia le si ka mama le skinga e mafau sianga whanga au moronga ai ngai Samoa. Nga ke ia le ua whaafatu ulu le loto. Ma avea ma vatu langa e mai ai ma a. Kaluai. Ia le mai ale ala ua tau sira ma o kale kele ka mau ai nga kele yo le talo maketi o fai o ufi o ulu me o mala whapena. Tonu sio tātou waturu. Ai o le whaasoa i le nei vaenga o le whewhila a tātou whaasoa. O te manatu tau te whaasoa e whaautuina whapenei. Pe ai se a. Ua so kirikiro. Whamai pe o le autua le tātou whaasoa. Pe ai se a ua mafuai ona le sasangi ka ngaka e whaia le mirionga lea. Ai po le hale mafua anga ua afuai. Ona le focus tele le to tele o tātou le whainga o le mirionga le iei ngai porokiki. A o ama fua anga wā fuai. Ona tau fimia ma tau fia mai le to tele o tātou. Mai le whaatau no uina o le mirionga ma le porokiki le whanga solo le ni teimi. Pe o le mea e fo. Ua sa oire ngangor ka miki sa vai. Ua too much ki le fo. Requirement o le porokiki. Pe ua whao ngā fo i e nisi o i tū malo. E ma mapo ke le ia lantou whai ngā pāti. Ai whaatua tua na i ai le lei ma le tamao a inga o le porokeki. Ai muri la kako kalangoa i vaenga ia. O te manatu tau te toi hasia le tūlanga wai ai ia le ta oto mai wale ua maa waranga le whako ako e whaisa uporo kalame lea. Sa ngā taila u whaasoa lea so lulu le vaso le te nei. E tu sai lau talafo i lea ngā uwhai aku na o maua se tala mai lau mori mau whaatua tuaina. Mai Samoa o kere ifia ka ua se suafa. O le hako e apili le. Mana tuan o whai atu ai la vai laso na se so oi na ua umana lau le unga o le whamsinonga. Le no whai e la ua mo so oi ngā mau mai Samoa. O leo le ato e apili. A lea lau o fo i mai ngei sia u ina i o aso malo lo le sa ave ono le maliwa sia mantou ai. A lea o whaalonga mai. E sa o ala e le se ua mo so oi. O le ua mo. O le ua o la la. O le ua toi apili ele fofonga fetalai po le fionga fofonga fetalai. Ia le whai unga lea na antangia mai le veaso na jetnei. Le ua toi whaatanga ai ma wha leo ngai nai e le whamsinonga. Ia le whaasalanga fo i le rua tausanga. Le satu ina antu le sunga atu le epa me sel tō whaala le pule remoni ai afi. E whaamalo lo le tu mauai mo le lua tausanga. E le ma whaiona toi fo i tutonu o le Parliamentary. O le vaenga o ke fia whaasoa le nei vaenga o le fiafi. O le fisiri whaapea. O fea ai ui ei ngei mea. O fea ai ui ei ngei mea whai. O le porokeki mirionga rei i. O le akungu rei i. Mai ku malo. Au tala noa le atunu o ku malo. O mafo i e lima sumarkasi. O le ua vangoa mai le porokeki mirionga. Whakarikari mai ku malo. Ai o le ana mafu anga ua whainga ka. Ai wala ngai o mai le teimine. No maua ia whawhatala fu. Ia miso nisio tala whawhatala noa ngale. Ale sunga ya savea. Ia male taitai o le itua ngai. O le whapea mai fu ile le ako angi mea o le mirionga. Pangai. Ato nuo la yeise mau e langolango suaile na mea alfisirila. O le ala mele ua whai ma wha whika auri le ako mai o le mirionga, ma le whao ngā mai o le mirionga. Se o kaku karkarango ke isi a ile vaisua lea o ke le lopo o ile whao ngā ina le mele e whai ma wha lave ile whao ngā inga o le mirionga. O na pei antangia mai, ua popona, o le upure luke mga whao ngā, o le poponga. Mio. Ia e ke fisilia o e na e te matamata mai louto o rua po o mantua. O lalo winga o le upor popona.
ua poponga ke le loto mamanantu i whaafikauli ngai po fusuanga ngai whaalitu la fono. Ai ua le ai masesi e a manga ia mase i ave kasi le focus i le whaonga inga mai ngole polo ke kiri ngai inga ia kamau a inga ai i tu malo manuu ai mesio a inga taitasi. Ai sika ko fo ia, e le karafi ngo mana o tau, sika ko revisit tale melia. O lea la ua toi apili nei, le ua koe apili ngai. Ata toi atu toi koe fo ikasi a sisira mar karafi o ka ngoa kope o ila weekend. O sauan. Mara tua fo. O le ana whaamaonia, kiri ke wholua o ia ngai kisi mai a lea o kango o atu. Mana tua na whaamaonia i le whaamasinonga contempt of court. Se umaka koe kilo. O hawingo ia meo contempt of court. Po o le asfasa mo le whaale mi ngao i le whaamasinonga. Se umaka koe ka kilo ma ili. Wara mere ngo mga o si koe kau highlight. Nga uma e lea, o na whaailoa le ia o e Samoa. It's a whole distractions. Nga o le kau, nga o le distract tale mea lea. Mana dua la lea sa whaamaonia ia sunga tuila e pamili tō whaala le pule. Whaamaonia le la contempt of court. Saule i unga guilty. E guilty. Mankofo, i sau e guilty. Ai saule penalty whaamangalo. Wa consider the court. Le service mari tautua sko inga. Ya, makaya. O le mea ngā, e whaikariara ka ngakai langa karianga o le mea, ai a whapea o le whaatō whala inga le wa mai le whamsingonga. O ai toi tū ma te te e. Ua guilty e whaamaongia lua sori kula fongo. Ai e le aise lua whaasalanga e au wakua. Ona ua talia e le whamasinonga. Le tautua ma mea le lei sa e tautua i mo Samoa. Ai e ke alua ma le mea ngā o le guilty. Ya, okay. Fo i mai lua, fo i mai le palemene. Whaasanga ako le palemene. Ua lua guilty fo. Nga o mea guilty ya i le palemene. O le ese ngala. Ele i whaia mai e le court se whaai unga fo i le lo se whaasalanga. Ai pea nga o nga so nga lafo mai a pifo ringa mai whekaria i le palemene. O kere i whai ako, e reise unga wha pia whekaria i le palemene. A o mate matenga, e kangoa e whamai. E reise whaasalanga o ngai ko inga. Ai koe fo ia kula ia au tau palemenge langa o le maka upu le, o maka upu ngā mai e le palemenge. Fo i mai lo le palemenge. Wha maongia le palemenge. Wha sala le palemenge. Lea la halu wa ife kongia inga ia. Wha pupu ura le tala. Lea la wa uma mai ngei le vaenga le, wa lenga wha sala e lua tausanga. Lea la wa toi apili e tui la epa. Ma lea la le pule. O le fesili la lea o isari. Malo tui la epa. O i koe apili kui la epa. Saule unga malo hai. Lea la ua o le taimi wa apili ai e le whongawhitalai. Eke sisira mai, uma le apili e kui la epa mari mongi manguia. Manguia, lenga laun vesolente nei manuia. A o lea la ua toi whaasanga atu le whongawhitalai o le Maota, ma toi apili e le talia ina le whaai unga lea. I le la tau fo i tiro mai, i le la kou fo i whauinga ingor kula fong. Ma mea o lo iai. Ai kilo la i le siaka langu mea mantale naunti tango tusi atu whapena. A whaapea e mango malo tui la epa ma le ala i le pule i le apili lea. A whaapea e mango malo, ma le tuafo. Se ka koa koa i le whaawinganga o le contempt of court and parliament. Whamole mole lava, koe uwhairunga. La ka koa mua ai manutau tele i o i le fuafuanga lea ma se mana tunatunga. O le winga leo le contempt of court. Se le mai runga langa le whaperkangia. Ia ngai kamwhai leo e tango e whaaliu. Contempt of court is often referred to simply as contempt. As the crime of being disobedient to or disrespectful toward a court of law and its officers, in the form of behavior that opposes or defies the authority, justice, and dignity of the court. Dongo minga au ka mawhai kau whaasamoa i sia uia whaasamoa. O lou whaalemi ngau, po o lou te ena, po o lou le ango, po o lou le kea, po o lou le popole, upu, kako Samoa, upu manga e aru whakasi mara upu la.
e te le usita ia ai ma e le aloa ia ai ma e le whaaloa longi ai whaai unga ma mea uma lava o loo tuuina mai e te tau ona e muli ta ia. Longo winga e kikike. O mea uma e whai mai e ke aru kamakau. Ai ke alaku e aru leanga vali. Awhai ngōwhi. Let's go to the contempt of Parliament. Whaliunga lea. Contempt of Parliament consists of interference with parliamentary privilege and of certain acts that obstruct the House and its members and their businesses. E ile upfasa mo e lau orifiso lau ori tolo e ala tasi le maunga yolo a e fai kaunge iai ele ai a masonga ise senga. O whainga fo ia faa tu la fono le parlemene ai a e alaku e ke enga e ke faa lave lave o whai oe maanganga faa lave lave o mea umai whai aku e ke faa lave lave ma e oso faa lava obstruct manko fo upuro le obstruct. It's a legal word e whao ngā fo in terms a leo fo i man ko foi kasile mea ke role ke mai mo yo oele si obstruct of o ele si le e fa mai le o leo o le la ua charge o e la lo obstruction ala fa ko obstruction okay ie o kasila le mai o le ta o mai o me la ia le na mori ai ia nai tamali ia po fionga i sui mamalu. Koe fo ila ka kor kalafi. Se koe fa mangingo le vaenga lea. O lea la ua i fale le matenga. O le upu fa Samoa le na. O le ua i fale le matenga. O le winga o le fa matalanga. Lea ua koe apili e le speaker. A apili e le speaker. Ia ua apili fo inga e le moko fongo le parlemengi. If they win. O le they win la ialu o. La fa singo sunga antula epa ma le le pule. A whaapea e malo e saule a pili mankua e leise si vaenga i lunga aku lalo mai au kafa makua o le apili. E umaro le apili uma. A whaapea e koe apili a e saule apili e tu maur whai unga lea e malo lava. E whaalea o ngā i ngā le i unga le ngā whai le lua tausanga a e whaatu mawina koe whaafoi mai ina ia iai pea se leo. O i tū malo nei ua lenga ngana i tutonu o le parlemene. Longo winga o option mua. E matua la pisi ya kulo. E makua la pisi ya nge me o contempt of court, ma contempt of parliament. Rubbish. Yeah. Wai reisi si whaliunga kau whaliunga. Lono winga o le a tātou whaata o toina le ala fua mo le a ngā i ruma e mawhainga e nguku wā i le paremenge. E mawhainga e whaale mi ngāo i le whaamasingo ngā peke kioti ai. That's fine. Kawa vui lili. Kafi le pefu. Koe punga mai kong. O make makenga. O make makenga wa leo te whai atu. A manu malo na to ina. Mangaya. A o le fesili la le a faya kungei. Longo winga o ngei me ka o contempt of ma contempt of ma ngei me o guilty of ma ngei me o guilty. It's just a normal thing. Au ronga ave se nga mea ma le kele i fu o le mamafa o terminology e fa o ngai lo. Ie, avesi nga mea mara kau mapeva i fua mafau lo ia e mese fo i ore fighting o cases. Vese nga mea, koe sui a koe ngisi mea kau feo lolo. O lei tū le lei. Te la whaku lei kū le lei. Lango kere o whai ako se au ia pai mara whai, o lei whai ala uia whaasoa. Pete le fia au kere popole aiso le fia. O lei tū le lei, lango lei kū umalea le maka i kū ere ko a kele. Ua maua leo ngai ku maloia. Yeah. Lea ngai a leunga e tausi. Ai ki ngai ngai lea kingi. E a uru ka whenga ai sere fukia vai singango. Ioi. E a le pusi male isumu kulo e ka alu. Ia ai a whainga umai le konga ka pisi ke le ka soli soro.
O le tū le leila. E enda le fia mau o se leo o ngai ku malo ia wa le leoa. Aso rua au kusor kausanga nge nging fa mawina i fa salanga lea. Toe o se anga tau nu ule so rua au kusor kausanga nge. So toe tasi ana masina a tau tau sanga mo fa salanga. O le umi fo ile nga le se leo le pa. Le se leo faleaka. Iyo. Mangu fo me fo ile awe ile fa peke ika tulowa. Fai sa fo ile au karale ile fa peke ika le pule peke ika ku le pa. Nga ika i fu ale ya le pa ma ika i fu ya faleaka ko. No. It's not fair. Iyo. Lango la ye tangata fo ye they deserve to receive the same beneficials le mo mal malo same grant o uma fa manguyanga le ka mo. Or vaenga nga mo. Ai alu suakanga or va akele. Ai ka ko me mai la ka ma me makale lalo and if they lose the appeal. Le ai se leo fa au pe la le ai o se leo I ku malo ia. O le fesili la le la fesili e lo mafau. O le a la le move le parlemenge de la fai. E move by election. E move fa au pe le si kausanga inga ia a ko ai le lua kausanga. Ai o le a le la ko move inga ia fa mari inga le pui fa le fai mai. E tatau o na iai se leo o I tu malo. E te mo me winga rakala. Fa apea ngei e saule I unga o le apili e fa apea mai ia nisi o fa masingo pua ia fa masingo ia la faya. O le ua mantou toi identify inga le mistake lea. O le ua mantou toi tiro atu. Le ai. Fa mamalu pea fa salanga al parlemenge. O le fesili la. O angi move o le a move le parlemenge mai I. Tatou mate wa fak ping o fak. O le wai fale le matenga. O le tatou mate mua. Will the remainder of the fasalanga or the penalty or the suspension continues or stands? Which is koe kasi kausanga. Second, fa apea e fa au ngei le mea lea. O le a la se fa ato fa la inga le pale mene e faya nga I le fa le nga fuai o nga saule I unga. Ua le oa le pa ma faleaka mo se kaimi u milama. O le a se fa ato fa la inga o le a fai le mele. Lua. Alu e faya inga. Fa amanta o le a to e sui I le ape foe. O le a sui le ape foe o le a koe kia apa isa o ko inga sa vai. O le a kia apa I pare menge me fa pe mai. Ona o le pala le nga kupu mai ngei. O le mea la lea. O le a kako all out. Iyo. Kora ukala. Wefa pena. Ai fa amanta e iei se fa ato fa la inga e ono li daile maka upure ngei I se pai election. Fa topi. Le kau ke haru ai kau make nga if they lose. Se I faya kua singa uka maikala lea I le vaisua lea. Le fa pea mai tangata tako pa election. E ke iroa la utala. O le e fa mai ngisi wa kaunga makuri wa kakau fo I ku malo ye o nga ia nei sui nei. Wa tauna fa se fufuanga. O ke la longa ya o karisa o nga mea. Ele o se fufuanga I ku malo nga e fa se mer nga. Ia. O tātou teo e pea upu e whai kongon parlemenge. Kau ki o I mea e iong wha maungianga. Tātou te leo ni mo ni tala wha alongo mani mau mai e mai nkanga sko akasi mangi mei rungo social media. Tau te o I wha maungianga. O le pine o lau tala. Anga ua e se wha ko whala I ngā ale pā atoa. Wale koe manganga o le lako sui lea. Wale vangau ko vaa umai parlemenge. Wale vangau mai. Wale vangau. O ia foi mau fa tala fa pe mai na o pai mala fa ia atu o I fea o ku misi le fale le ai o I fea.
pe ia sa nganga i fai e mingi skar ka pengeka a mai ngi mau e fa mau ngianga ma mai ngi mea ango nga mea fatu o le winga le tau avatu i ka ko eliminate le tele o le me o le ngasu ma le fa ki nga kalinga ma le me o le lapis o le upu moni lava ia anga ua le koe manga nga o ia falea ka koru ia le ala i le pule wa afa e kasi mau afa e kasi le ku malo e le fenkar nga mea le winga o la tala fa pe mai vai la fa umi le mele a o e fai wa fai si fa ale mi nga o ma fa umi kele o me fai ai la safa ko ma le ku malo o le mele siringa e malo lo mai e sa we ile ale fa uma fa masigonga ai sa se se arwa ku se ia a mangi manguia la le wa fai uma ka i milio nga isi arnge ia le o eska ku se furka la le me se me ai ai le ai a tono ni nai tanga tala iti nai finga ngar fa penga ia la ngai le suai ngi popo o se lolo ngi popo se kasi perua so ia te ula ia o le ngai ia va e ngai ia o le atu tu malo e ave ese la ko sui ai va ku ngi sui e kisi nga me le kupu tai ro yo le to ro tau sanga fai le sfenga paloka ai mo le tai mile nei ai longa o tupu na me lua a lua ru sua kanga o fa ke le me fa pe ai manu malo le parliament fa te inga fa sanga mai lo le parliament fa se enforcement ma wolunga foi le fa pe instead o le tasi tau sanga le anga wa maku ya ke le me o le hatu fa this is my own opinion man ko re ka ke make ai fa pe mai la o matu ya tele me o tupu therefore sec kurimoku e koe yengi avangoa e koe apili e la ngai mea o le popo lenga le la fai atu e lua u maui e tau fasi foi tatu faso e lua u maui ala avaku ya tatu la fa logologo o ka ko ia na ona fuafua ma tatu faso ai uma fo ia ka alo mai ala wari ia ka alo mai ai runga o cases nei e lua le la fai atu o cases nei e lua o lea ka ki kilo po o fele ending o le story o le melea pe enda e kau ke alu le fa liu o se fulu pasenge le waru se pe kau ke enda e ele enforcinga ele parliament o le lako supreme power e override ai se fai unga nga fai mai e court ya ara e koe mafau pe po fier meru karkarango ko yes nga happen e iai le fai unga nga fai mai e court sa tauna mauale o e override le parliament but they go with the flow ai foi la le si case lea nga au mai ele court le fai unga I turn around the parliament fa ali lo la ko supremacy power override tai o le case mua o le case o le sa ave ma prestane o le fa masinonga o fanua masuafa e kau mankua e mana tuafo o mana found guilty e le court ina ua assaultinga le security o mana fa amaonia ma found guilty a le ale nga mai ya override ai para bengi vai kau mankua mar kamanga ia o le popolenga le iai le atunu o i koe feke ngai pauangi nangor menga len kupu sa wale ruling ar famsingo nga maulunga guilty le sa avea prestane of no masofa ua ia assaultinga pe ua ia kale uro skula ki kai sa le ruling o le kula fongo ai pui ai kaka makiva o le kula fongo fo ngai pui ai tanga te tau oloa therefore guilty ai tongi aku kokongu ai kongi aku kokongu o le parliament ai override te kamai e fai ar kula fongo paka kamanga famai se la ngol tama o te lelo naonga le ngor kamai pala tu lo suafa therefore koe ave ye koe ku ye sevango vai fai mai le court guilty ai fa sanga ku le parliament malia ia o court malia ia yo ngai sa ngo fer ko fai ngai malia ia fai de mere uma ko fa koe ave le koe fa fam singo kasi keis mo nga
o sanga inga le wari ia. O le case longa lua o fitauinga le wari ia. O le 10%. O le case nga. Fai aku pale menge le fekaui. Ai aru le apili. Ai sau le apili. Fa le liunga o le 10%. Ua le lima ai ongo. Fa amanta sa ta tauna maua le maro si anga ngai koe fa sanga mai par mengem fa pe mai la fai le vote foi le li fai wala ngai fai nga sui ele tonu free quarter ai pe nga ile fai al mera nga nga o ma nga pili ar waku le ungo le pili fa mai ya le waru se ya ka paseng male vai nga ya ka mai ile mathematics nga sa wa se nga kako fakan kali uma pe fa pe mai fa ia par mengi fa tali fa kali so mako ka ngofe override le nga fa li unga le nga ia ma to uma ia na o nga ma to tele o ilan to na o nga ma le lengu mela ele o se pasenge se o le pasenge ele o se furu pa se o se furu pasenge o le lima peikai ele exercising the supremacy power nga. Instead, they go with the flow. Wai fela o America minga i sa ngwa le vessel ente nei sa ngwa fa minister le fionga minister o aonga. Le fela sa ngwa nga fai malana tu ala lon toi aver minister o fa misinonga. Se fa mole a koe maua se avangwa. Se koe fa sa o ka ko pasenge nga. O vaenga la nai lua. Ai mo mai. O vaenga la ngai lua le la kup. Now, overall, se fakura la ukana le na fuai no fa le miliona. O le mele wa tu lai mai. Wanga o fa amasingonga. Le fo launga le o fai mai. Yes, le o happen le miliona. O le ivi tu le ai mawhaionga o whaingoa inga, tu lo whaafonga. This was the backbone nga driving a mainga. Le mangulau ki ia ma manifesto ia sa amai e le whaatua tua i le tua sa mo utasi. A kula i mai, le a whai mele. Whapopoi lea marpa u o kukongi o pasese o public transportations, pengifiki o la fo pengisionga, ia pengifiki mo ngai kaka fo ilele ato tore malosi me umfa pena si tango toni mantua pio kama ngao o ngai kama fo ngai branches ai pe yo le vitu lava male backbone anto le manulo ti ole polo keki milionga o mere wo kup ua mafua la nga fai nga ka nga fa o nga le polo keki milionga lea oka o ka ese distraction. Ola ukala le fifa ya kumara faso ya pokalame tautai ya lenga inga ia e manguia fai vole tunu fa mantai le ua popona tele le HRPP enga ole oi fa masingonga ai ole a umai le ngei di makausanga ele o au mai ngi mea o manga ia e ka umai le aku a maku ko fo yaku ele milionga ai milionga mare afa. Pe a maku koe fo yaku, ole ao kou maua roa kupe, kou ke le maua ngisuo kipi mangi wil pailo. Ka koe fo. Ai ole mea le wa yei na o whaamasingonga. On the other hand, ele ua focus ke le fo i le whaatua i le tua sa mo ua tasi. I ngei whaamasingonga, mangi whaamasingonga. Ai le se ito e tau teu le lei la le whainga le milionga le waiai. Ai peanga whakula kakala le milionga. Kaku kalangoa i ngei i le milionga le ngei o le upu o tasiri nei vao ngangana ua matua ngangana tele e tātou watunu. Le whai mai ngisi o whai pule le HRPP. I oe e sa o langa kau lai whai le milionga ai o mai le so. Ngā lua se la wafele wa au mai. Ale o sa vali kau sangalonga lua la aru kau sangalong kodu. Ele a koa mea se upu se full million. Now, o vaenga iau ke fia whaasoa i le fia file nei tau runga ai. I le vaenga leo le milionga.
Mua. Whaamaka ele ua maualunga ke le requirement e ka kaunga mawai kupelea. Langa e afua la ufa asoa se whea kusaoa. E afua la ufa asoa. O le milionga ua already allocated mo i ku malo. Yes. That's the purpose and the one purpose only. E le aia se meo whaapea mai o le milionga mo i ku malo. A o se vaenga o le milionga ngei. E alu fo i le mirikeli, pe alu fo i fea, pe alu i fafo i misio ngale oro i fafo, pe alu i le ai. O le milionga ia malonga whao ngā inga, moa ki ngā e riku malo. Ai le ua whainka e ale a mainga o kua kupi. Pe le ua maualunga e ale requirement. E a fuala ufa asoa leu te whai atu. O ke wakua ngei New Zealand. Ina ua whato a pale mai le Ministry of Pacific People. Ma au maila ko initiatives fo i e tutonu mea fau. E fundings ma mea umala wa whapena. Ioi. Sa kau whai ngō anga maua. Sa kau whai ngō o kai mingei. Ina ua mawaere fia o tausanga. Wa kirikiro mai lau vaenga. Oh, peila a use and abuse. A mataloa na raise le pā masi isi ilu. Pele ua kau. Kuku ala lo whapena. Na ona watu whaatupu manantu. Ai anga whaapea la o lea e kau lusa i e kūlanga fo ele o strict ke le whainga. Se i kofo. Se i kofo le ku. Se i wā ai la Samoa. I le me tau o le tufi tau whao. Mora kai mi mua. Ai tu so le unga i la tiro i nei mea. It's a perfect distraction plan. A sila nei fo il whainga malo. Awange i lusir ko focus. Ko alalo le al kau kaya. Leanga o le manaia ia ma le matango fio mea na whaatulanga. Ai awange i lusir ko focus. Ioi. Leanga o tau te sila antu e mesir vava. Se ele o pōre liro, ele o kau waso le vava ai atu. A tau sila nge le whaaka mi longa a koa ngei mea. E kasi ale aunga a koa. E distract mai. I le whakaungu uinga o fufuanga sa poro misi le akungu e kau whakaungu. Ai sia kako wa mi o i ku le whaamuli o aku a o ki poponga ke le laua manu. Ioi. Atu ai foi. A sila ngei a me se foi. O le upumongi anga ma le upu kaukingo. Le anga toi fa fo ia la utala, a me se fo o le fa manatu nei, fa manatu mai tu ru a me ser fa nga malo. Le anga ka ko kili ngau e ko ilalo se ka ko fa nga malo. No, I'm not talking about the fast. I'm talking about the government of the day. Ele ka kau nga ko ilalo pe feio ni fufuanga tau na ye. Ai ma fu fo na tau o i tulanga ia. Onga ole a manuva ese le focus mai le mesa kaunga ia. Io. O la ka fisiri kele i kuo ngei mea. Koe whaafo i mara fisiri ngā makai whaasoa. O a tuo nei mea, o whea i uiai. O whea a i uiai ngei mea. O ai a whaamari e inga i ngei mea. O whaamari e inga vā whaaporokiki. O whaamari e inga o tau mawhai e whaamari e ngi whe ese a inga ngi vaenga wha upu whai. O lo o tau mawhai e whaamali e inga ngi vaenga kase ko o lua pe ko o koru pe ko o wha. A o lea o le a whaakarikari i langi ei lea tunu u a do a lava both in Samoa and outside of Samoa. O a wheki leanga o le vaenga lea se i wha umalita tu whasoa. O bad effect o le mea lea. Mua. O langi ku pe aluai. O langi ku pe alua ia le malo. Mea nge whamsingonga ia. Lua. O ka se time waste. O ka se kaimi maa i mau. Ioi. Le rope uma e ngā ngei mea uma ua makua o isi ro. Kula ua fo e au te whatulatala. O isi ro ia sa
Fonga fare kasi pe fonga fare lua la ko fare. Ni ro pe uma o fonga fare lima. Ioi. E ro pe uma he wo koso wo kofu uma oi kuro oi mo la ko fanga fao vo ngai wo fai mo kama i fare e maruru ma poku e maruru e fa mo mo kere kupi. Ah. O le ase mea o e maha ua maua mai le melia. Ke irore me tasi leu ke popole ai le kupu ai. E koru i ai mea o ngaonga i e sau le melia. O le division. O le mea piko sili le na o na mafu le kupu mai le melia. Kurou le ngana. Ei oi. O le mea pito sili le na na leanga. Lea e tupu mai fe lautoa inga nei. O le division. Ua misa ai le auso. Ua misa ai kangaka. O le ke fa so mai e omi mai lunga au ki ronga ke o karango e ro kauso nga ua rua va karu fai nga por ki sawa. Ioi. A inga na mafana fana fa pe nei. Ua fai ele si kala o lesi. Mea la le o iloa mai kai kai. Ya. Fai ele si kala o lesi. E fa kwala ukala. A so len ke ngai la so ruru. E se o kauso nga o vai ku nga fai lang ko mengi. A fa kwala ukala. La ule ka oro suafa. Auro ukasen. Ai o vai ku ngai langa ko mengi fa pro kiki nga fai. O ma fau leo. Ele ai ma se o ma ua e kau kanga kalea. A o lea ua fai ai ma loke ere ka mali anga le leio le sika ngaka. Ai ua kupu mea o nge mea o porokiki. A lea ngo maua nge iare kala i keiminga ula kuronga lua i Samoa. O le ula lea nga fai mea nko mengi. O lea koe sue i e konga i. Wai la ka kore leanga. No, this is so bad. Le fea kura ukala lea. Leango leo nganga o por kalame nei. Mongi ala ukala. O por kalame ngei. Ele au ngai au fai por kiki leanga ele fia fa. Ele yango mai iyo. Itu alalo. Yalan nga awa kau ke vesi fua kako. Awa ki fai kara leanga mai fua o ia wau kere o fea kose kara leanga ya o ele ke mai mo. Awa fo i ke fia mapo pa ki valea. Awa ke fia mapo pa ki valea fua. O le fesiri. O whangai lau whanau. O sa wala se o kanga ngai wako se kupe ai ai. O le mea ngai lea ngai. E ke whaasususu kai lea po lea kai. Ai uma e meri mai akia o whea kulau tapap. Vai la ka ko bele anga dia. Ah. Le wo fa ku sawa. Ioi. Le la ukala ngo fa lo to i fa le au nga mo ka ko. Ka kia la por kiki. Wa e vatua a ai onga ola o kamanga ola o seta ia pe o computer rice ola to ma fo fa. O le meanga la o seta ko inga merga. Al mele le ke po le ia ubia. O le va o e ma. Ba ka ko. Oe lo ainga la uo fa pele. Ioi, nga ka o nga mai maka fusi mai. Ioi, a e fusu iris ka mai kiki ke pala ai eu ke ala ku sefe mai oe. A la me o ku por mingi. Wa makua va ka wo ngi por kiki. A la o me nga fai oe o la o me nga fai ia ke. Le winga nga le no fa nga o pule wa mafu me ku lo fa fonga samo. Wa mafu karu mele. Ioi. Leanga ke rol mafu anga. O ke le fa nga leanga. Leanga se mea, em fain koe whaale. Ai ki rol mea ring o wha o ngā upuro le mafuku rol whafonga. Leanga o lesi ro meso, por kia. Awe ke kia ia lo a inga o ngā o mea wha por kiki. Whau kua ngara ngā tautai a'e nge fiafi. Aua ke kia ia lo a inga o ngā o se mea e. E ngā kā mo o e kai au. E le o whea kua kere ka ua a, e vai hei. Le winga nga le nga fetu e fe vai ai e fe lau ko ai o me uma ai a kupu na fa la velavi e kere su e konga ya kuila e pa kere su e konga ya tulo wa swafa e kere su e konga ya fie me ai ke su e konga i lo ai a sele sa kam ioi pe ila ka kau fa vale e asi ya
Lala na leu te whaia tuai. O e le rua ka ke mai kaua ia me se fo so fuanga le nei. Vai foi la o il fai ngola o fasoa. O fea a tua i ai ngei mea. A kau kuri au pu. Ioi. A fa peu ke fai aku. Wa umi de fasalanga. Le rua kausanga. Tau warunga la u fasoa. A fai wa umi. Wa umi. Ia. Wa umi. Fa maka e kukusar fasalanga or contempt of court, mar fasalanga o le. Or kalepe fali. Mar fasalanga o le. A mi o vale ai fanga au kurou fa fonga la tunu. Ia o isi nga mi o vale nga kai gongo masi nga kai kasi ai palola i kua. Ah. Fa mantau le me ele kupu o le kau fa mali e inga ngi vaong kanga kasko o luala ve vesi po kanga kasko fa. Ai la a toso u matua i matatou. Ia rule o e kuku mai o sauresi kuku o ku i ai fai fera u ko inga. Ia nga umai rea. Ai a umo fai fala velavi. Ala ua meri mai kufa mai e vai. Ia mali o si uso. Si vai o ruke whakanga wha ai vai. War ko inga karangoa pero lar ngā le fai kero kai. Kero e o rute maua umai. Me si arko kero na yo ai inga. Tulo lailo wha ai ngai. I don't mind. I don't mind. Eke loyo la o e lau pati. Ma e loyo wha maungi. Ai si au kamai a le. Ioi. E sa o le pese a misi ruki voi lele. E kisi ia pai ai a la fai. Ia. Se o kausonga nga se o ioi. O roke roa. La uta mo ia kua e vakule vaenga le ina ia fa umai. A fai eke HRPP supporters. Aua fo ilai ke aru e kau fa valea fuoi o le fast. A fai eke fast supporters be loyal to your party. Aua ke aru e fa nguku lua i o le HRPP. Vai le kau warunganga nga o mea ia. Ah. O oe le ke whērua rua i soro ma e whela ula ua i kala. Ma e wha akupu vevesi. Ka ruro uola fiola. Aua le ola fiola. Ioi. Ere maanga ia. A le mele ia eke kingo ia e sau. A eke leo ia kopo. Tau warunganga la ngarga ko wha asoa. Mela nga ia le ngoka musu le mele vevesi ia ngei. Le au fai porokiki. Walanga ya ulu tafenga ai se fukia makua le anga ya vango ngofo isi oisi auso maisi ko fa finge mauso makua ngange makausonga me uma wa var fonga va ai ma fu mai por kiki ai fesiri ko ke ai ngai o ele ai ngai o ele ai ngai ai vevesi ma ai nga taurunga na fa soa ma fu anga ngale o fa ya ka ko kurikuri makanga ure mele kupungi a sau e wha maungia, pe a sau le pili le walu e manguia kui la e pa malimongi. What's next? A sau e ma lord fong whikalai. What's next? Ai koe fia episode to le akale kau ke makamakai. Ioi. Ai sia ka koa mi oi uma e ngar whasolonga o episode to le aka. E le ai mangi mea wakukupu. Usoleka ki fanga le fa makamaka i ka ko ai uma ea are ko yo mai kau ap a uma ea are ko la fua ku kupi e uma ea o me fa benga vai te ua misi le fa mulio atu ona ua papangu ke le la wa manu mangalo se manga ole tau mali le vanga le via fila fo fonga va tele por kala mele na tau te ya el ne vanga le via fi o le ute o fai nga mea ava kurku ala lo mo e ma e pe yang o fayak fai nga ka yang ka koku ala lo inga ia fai nga malo ai me so ila to ele o nga fai nga malo ia por kiki ka ko fai ngo fa pengal por kiki wala nga ia tanga tai fau tu ina i fo ise de fau ko inga ai fai nga ka ia nga ka ko ku ala lo inga nge me o au fai por kiki ai se me ma fai nga ka ngo e pule ka ko amaka pule oi oi fa ngar pro ke kio milionga le ia ma se fai pule o ka fa longo ku ngo fisidi ko ngol pare mengi ya nga fo ile fa mo model ka ko fai pule ka si le fisidi mana ia tau na fisidi ai se fa mo lo fio ngal minister o le tu la fo no pro ke ki o milionga
Pele tau wha mai le whainga o requirements. Ono nai to ina mai sora mako komiki or kere fo is komiki ele kau whai aku ele i aurunga o ngā ngai ko inga. Ele i roa kusi me o proposal. Ele manga ngai au. That's a constructive opposition. Advice. Ya ora mele ora ngofu akarangoa. Ioi. Pa ora va alele wa pa. Ha sit. Ora arka ko mea ma wa ngamia. Ai manga ia ko iku i maku ala lo le malo. Se fa mole o se ka ko mele fa kwa amaka milionga. Ai pea wa too much kelele requirements le ai pea si kau train se umar ngai pa inga se kau faingi ngai ya o nga are komiki. E kau masangi lo. Le firo runga. Ana manga ia. Me se fo ile o le unstable le kulanga le fainga malo o ile ku le ku fa kwai. Ko sa e mo o mia lai tātou le whaenga le nā. Si kau whaingi ngai a o nga fu ilili. Ioi, whamore lau whionga le mingska, lau whionga le oka. Lucky. E pia whingaro malie maia. E pia kau wha mai lalo ia le proposal le mea lea. Ia e pia wakele ia ele iaungi mawhauwhaunga o ngai ko inga. I isi poro ke ki o resi kausanga, ma resi kausanga o ngā le ae whaimako whamasingonga ma le kumaro le li whangua. Mawhai. Le manga ngai ai o ngai ngā mea e kuki whaama iki. O nāru lo le whionga le mingiska o karosanga le kapenge kam whapea kul pāremia. Ioi. O le alaua maua kor mafuanga le ngaka ia sakpa iki e lua se lau afi. O le aere ave kuala ko se lau li mas furu mua. Ia le ngai o lai le i lava le malama anga le understanding ma training ma mea uma. E pea ko whingal malia ia. Fa me alo fai ale ave ngol se lau di male ko e kaua. Wa vai. Ia o mele uma e nga e o mai fa mai ua onge Samoa. Ioi. Mangisi mau me uma. Ia onge o ngai ave i kua milionga ma se lau afe ma fa se lau afe. Ongo ngai le o faia. Ia. Na ona vatu fa bena yo to o tafa. Fa soal na le vanga o le fiafi. Ai se va ngai le tau tamari. Ia ko fa fo i mai ia. Fa fo i mai ia ula ngola fa so. Ai se me le. Ia fai mo dala i malo fai mo sei. Pe o kara le pese. Sei ma soa ma pale ai. La ngai le ko fai ngo fie ne ia so o le tutu ala lo ma tanta longo. Ina ia lango le le va fo lau o si o tata o tu. Fa mo ia fai nga malo. Fa si foi proclame ne va ngora fiafi. Fionga tama ita i pale mia, me si for sui pale mia, minister umor ka peneta. E tutupua matangi li wa. Eyo. O le tata longo la foi. O le tata longo e longo le ai mea uma, e longo pui ali iai. E tupu fo i le fatu atua i le tau longo. Ia ai le kaimi. A kele mai le distract. O nga le alu le i le singi. A ua kele me ua whaasanga iai. E uma enga le 5 kausanga. Ua le tau lau o le manu lau ti ma wha moe nga se le whai ngā malo. O na o le tele o le pepesi mai. O le meo le distraction. Le ale wha Samoa o le upo distraction. Ia wha Samoa e oi. Ilungo tatou pokala. A o mea e wha se solo ai le fōlaunga. Mo whatia tā mai ma matangi o so vale o le fōlaunga. Toa ma tau lai de sila ile tua mi so fufuanga a wana manui o le tro. Lo fatele mo auto malava fero ila so tai out proclaim bel Tautai A'e fa o wina le vainga o le vaiaso. Fia fo to e foi mai. Ia tātou te alanga mo tātou fa soa fatasi. Ai ma le rei fiafi a siata fale malu pio voliko ma le tautua lau Blue TV ma le proclaim o le Tautai A'e ma le manui le nei vaiaso. A lo fatele mo auto soifua ma ia manui.